Kardom B News 7 Thandang Nili Bapuram Senar Non Birtang Tonpen Arju Ponikta Dokmuka Sports Association Pen Cepatir Pi Ponsi Haberam Rong Pararong Patu Aklamalong Jakongpo Ni Phai Troksi Bhomkuru Arni Karlitang Dorsing Terang Ex-Minister Assam Memorial Amen Pen Football Main League Biponlo Dukawe Atim Kacetong Ingko Rahini Angbong Pen Owe Chingthur FC Lapen et Potaro FC Atum Final An Cepale Dunsi Kijutsi Angdung Kiti Kapathu Pupu Kethek Jedai Koi Pen Owe Chingthur FC Atum Golni Thaponsi Owe Chingthur FC Atum Cepahai Ponlo Lapen Labangso Football Main League Angdung Kiti Along Alohi Sarpo Aman Pen Kacetong Dun Akehai Pongkosteron Secretary Kasa Lapen Penang anake theki ding atum chetong dunsi ing samjin penang dung kiti pathu ponlo apen dokmuka pen rensing killing report B News 7 apen non birtang ton pen lang ponikta nili penang rabrap mate pini ladangso andung kiti along meipu akai relief rongha CSO Karbianglo peni lejerpo Karbianglo Sports Association ng Klem Rabrap Football Secretary Ingkisan Ho Lapen Gymnasium Secretary Rong Checho Asang Pen Danglok na Dorsing Terang Alawi a family Kato Kabi Dakedo Lapen Rong Asar Pen Cengwak Pini Ladangso Dak Daisong Dora Prap Kato Kabi Apan ke Amen Puigi de Postame Kato Kabi Anggung Pen Lapen Pini Ladangso Anggung Kitilo Nangalang Kepatu Tim kini et Potaro Lapen Owe Chingthur Pen Kato Kabe Pini Ladangso final match Nangalang do Kato Kabe football aning ke hangara rapan Nini ke Jengsi Karbianglong Sports Association Pen Sports Kardom nang Pajirik lo Kardom Kasi nili pun Segapot Lason thot si donor alang itu mas tame Joroparo Kai kes tame football ahin ke pacing purjia pan dokmok kang ahawar jasemet pen football atelem do laso atelem na phani sia platform di tiji pan sina so kado gawi stame family ke nang family pen stame isi ke donate pun report na da turo lo laso thot itu along stame nang inji rasene leda na penado tu Tapi harong Warani Club Bang Kombo Roy Pi Malamari harus kuda berarti Tengok Puno Kamping Kisok Sports Association dan Cepatir Pipon Indeng Grehini Dorsing Terang Memorial Club Football Championship GSA lang kami klem amang putin advisor ng Tenglok nilipen ng rabrap mate pini ladangso andung kiti along meipu akai relief rongha CSO Karbianglo peni lejerpo Karbianglo Sports Association ng Klem Rabrap Football Secretary Ingkisan Ho Lapen Gymnasium Secretary Rong Checho Asang Pen Danglok na Dorsing Terang Alawi a family Kato Kabi Dakedo Lapen Rong Asar Pen Cengwak Pini Ladangso Dak Daisong Dora Prap Kato Kabi Apan ke Amen Puigi de Postame Kato Kabi Anggung Pen Lapen Pini Ladangso Anggung Kitilo Nangalang Kepatu Tim
kini at potaro la pen awaiting tour pen kato kabe kini labang so final match nangalang do kato kabe football aning ke hangara raphan nini ke jengsi Caribbean Long Sports Association pen sports kardom nang pa diriklo kardom kasi nini Singapore lason thot si donor alang itu mas tame choroparo kai ke tame football ahin ke paching purji aphan dok kang ahawar jasenet pen football atelem do laso atelem aphan isi platform di tiji aphan sina to kado babi tame family ke rang family pen tame isi ke donate pun report lada choro laso thot itu along tame nangi ji rasanya leda jela club league bange la so tournament bange important pi athemanon dokmoka sports association in ben ka organize pon la so club league komama dak champion team hala Karbi Anglong kasa club league long participate dun ko la club league le dak organize ne pulo la so dak dokmoka area pen hadak participate dun long le lo la sila bange important do la si la kasa club league champion lo pulo te hala so team bange all assam club league long dun ko lason step by step hoitu hi hala all assam long champion lo te national B division lahaya alik mukhalong da participate our sailong lasi nona bange nil tum theglong lo dak dokmoka sports association pusi kami alang tum actively alang itu actively organize lo ba khela ta chun lo lasi mission alam lo lasi isi kisman horum bang ilitum nonta dhorok involvement ahormu bang angton dak agarjen pen cheng lok osuma sob high sports long involve lo pulote hoitu la rong pen ako akemio soma nang chonji athema non kecharli na thu pulote dhorok guardian tum pusi tame osuma tuition che thon dunji ji thik lason ji sports long tame isia porla osuma toman field ground long chiwan pe osuma fan lason ke pacharli encourage pi pulote ilituma area pen da osuma kemi klangi pusi nili matha Dokmoka Sport Association pen men's annual league 2024 pini angdung iti mate final match long pini labang so final match long patupon labang ke Oweching Tour Club Dokmoka lapente at Potaro Memorial Club Dokmoka lasi Oweching Tour Club atum gol hini pen cepahay pon lo lasi pini laso a tournament albang ke pini si angdung kiti lo lasi pini ladak nang labang so aningkan laso ningkan along club ingkoy ra hini an madak nang participate dun lo asong bong pulutang te nilitum celang pulutang te celangdam pulutang te aprang ateng pen batcher lo club tame non ke pathuji asomar awe tumsi non awe tumbang aprang wang ikbom lo lasi a club ta peneng bang ke ong ikchet lo pachuneng pen pute lasi kadokawe phantame choro lo pini nang chetong non thega pot RD acham nang nang pidun thega pot ali racham nang pidun thek pot choro par pig lo kadu lasi media akorte tum tham tame nili choro pon lo alang ni tum nang chetong non thega pot labang so league ke pat tournament ma league kibi pon thek ke alang ni tum aphan choro reon e karlitang dorsing terang a family pensi labang so nang sponsor dun lo la soli ke long bangke alang litum phan tame ni litum hoi pen Dokmoka Sport Association hoi pen alang litum phan ning sampik an lo lasi kewang jia pors tame alang litum laan so se nang cherap nang cheto dun po pusini litum ning thep mon lo kadu kawe la donors a family tum an phan name lasi lan welo